kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa. Kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy alugan ti kayat ko, Gabriel Lakay. Manungay dayta bakit? Kita ama, nanginang mabalin met ahulugan. Mangirwarta nga raw? Ay nawaw, kapilitan itikas na kat adamat service na. Kaano nga raw da mangirwarta? Mabalin inton umay alawas. Urayot ti sweldo, ta isupay apang down payment na. O sige, nayunak tulangan, no da maswildo ka. Kapilitan anayunam Uno saan? Kisempay lang turnong ta. Sika ano umanugot ka, di mangirwarak iti kwarta iti bangko. Wala nga, kisayan talagang turnong tayo sa bangko. Tapno sigurado. Mangirwar kayo, ba't gaya mitilugan nyo? Wantatang, tapno adaman mat service tayo. Narigat mat ngamin taglugan dito ayan tayo. Ta schedule mat ti biyahe. Parikot ti pagluganan no kastang awan ag biyahe. Wenda, ngam awan mo't pagparadaan nyo. Mabalin mat ti tarwar. Itiigit ti kalsada. Ay, nawa. Saan ababalin na pagparadaan nyo tadalan? Tadalan kikngarot. Sapay left and right kat adakaro ba tayo? Ang mga no agririda. Agririda? Ano agririda? Mabalin ko malita sang wanan. Nga madumit yung masitas mo. Mabalin nga ro, di ti asidagtigay, tatang. Ririnto na ita ko naktubet. Atong tinanggig ko reklamo, may papalitin na ita paradaan. Narigat ti gumatang itilugan, nawan usto pagparadaan. Ay nanitatang mo, no paradaan lang ang tisalitaan, may birok data. Da kayo di mo. Kumpleto ka dito pang down payment ta dita bakit? Wan, kompleto lakay. Nag-withdraw ka? Ay nawaw, iso nga rin tinagtulagan ta. Mabitla nga ro, tagdi ko sa. Duwata amapan. Agawa am ata nag-text ti agent anak kasarita. Salsaludsudan na noan niya nga oras asumangpet ka iyan. Ibaga mamabitla nga. Katagawa am ngamin Amo nga adalakad data. Di ka nagsagana na sapa. Mabitla ang dito yun. Amunak mo. Nusyak tagunay. Talaga anapartak. Logan nyo ka di data, Juana. Da kayo mat gayam na napidang. Wan, lugan mi data. Kairuruar mi lang. Kunaklaki, di no da bisita, may. Logan nyo magayam tinaiparada iti asidugtigit, may. Una. Anyang iti makunayo iti lugan mi. Maya, may. Madlaw aka barbaraw. Dayta lang, nana. Kanangina sa mo, dayta. Ayun, nana. Talaga anangina dayta lugan. Nanginangam iti batok mi mo iti nagparadaan yaw. Anyat ko nam, nana? Si kaki di may. Awan, ti kayat ko asawan. Sumurul ka unta ado si agururay at trabaho. Sige, nana. Ang gindadamag mo dayto abakot. Talaga at chismosa. Nakita na lang ang tilugan anay parada. Remarket din. Anay ko. Awatan nyo man ti karton, nanang. Ay nawaw, ano ka, Linda, anak ka? Ay na, naigasgasak nga raw. Kasanumat nga main. Adda nakasali alugan di tagay. Sapay adda binagkat ko a karton. Kita man. Dayta niyo, kita ang nanang. Nagsanit kit din. Sa bale siguro tikit kita Ay nawaw, naipot nga rod ti dalan. Sapay adda binagkat ko. Asino ti akin lugan iti dayjay aya? Dahwana, anak ko. Ay nawaw, apay nga'y aditada ang nagparada. Kasaritam to idaa. Ibagam tamidyo iatras da tilugan da tap numawayaan ti pagnaantayaw. Ay talaga, nanang. Ibagak to, numaranak ida. Makisarita ka anasaya tap no awan ti parikaut. Wen, nanang, di kay madanagan, amok daytan.
Adda ka di da Juana, Tata Oscar. Hawan da dito'y balay. Nasapa na rin mo rin nagsapa. Lugan da dayta, saan ka di, Tata? Wen, lugan da nga ron. Pakibagantuman kadakwada, Tata. Pakiatras da basit. Saan may matkit di nga ipari ti agparada iti dalan may. Nga medyo iatras da lang kumamot, Tata. Di tabit yung baka katakwada. Nga magpatangkan damit. Nakasali ngamin iti gate may, Tata. Narigat ti rumwar. Nang runa pa, ino irwar mi mat ti motor may. Nalipit lang aro din ti gate. Bayam, kasaritak tumaninida. Agyaman ak unay, Tata. Tawanan yaman na. Paring tingginda ti bagak numamuanda nagriri kayo. Inalam ka di amin ang kargata, bakit? Daytoy lang ang maday kay. Awan mat siguro tinalipatan. Jay bangus ngay. Ayun, at day likod. Sige, alaklangan, hinton malamdama. Umunakan, kay paradak nga umuna tilugan. Di mo liplipatan di bangus ha? Un ka di, danag mo na ya. Ay, di prutas pa ikayam. At day likod, pakialam tumatan. Kurayam lang ang terror kon. Ay nawaw, si kamatan isumula ang awan ikamang. Alam mo na, rumor ka nga rodan, tay paradak tilugan. Mangisagana kanto iti Diyos kan ice. Nasaya at may tanagawid kayo, Juana. Ni Gabriel ngay. At day jerwar tatang, iparada na tilugan. Baga, ta medyo iatras na. Tapnosan ang may salitidalan ni Tikaruba. Ay no, iatras na ti. Yalugan nyo makasalitidalan da Linda. Mapay ngamin kay Jet pagparadahan nyo Ay no, para day talugan laang. Umapal man dagitan, iso akasta. Hindi, teritoryo da nga rod. At da karbigan da dita. Motor laang ngamin ti service da, iso akasta nga umapal da manin. Huno saan, ilisim pa lang dagiti masitas mo. Tauray iti unag ti pagparadahan nyo. Ay bayan nyo ijay, nalipit mo't no isarat tayo tilugan. Yes, tayo tati magbagakit. Narigat ti gumatang itilugan, mawantaan mo mapagparadahan. Makapirwisyo tayo tipada matao. Anya di bagbagan ni tatang mo itay? Agrek-reklamo ka no ni Linda. Ay nawa. Anya ti reklamo na? Ti service tayo Medyo iatras ka no, tapno awan ti kaaruba ang maperwisyo. Ay nawa. Saan mo tadakkel tilugan tapno ibagada ang makasali? Day ta ka no nga road, tiririnakin ni tatang. Pasalsali ka no iti kalsada. Apal dalagi di tayo ta. Isumula ang ti kunakin ni tatang. Hindi talata ni kaskaso bakit? Uy, nalipit ti gate. Ngamno para kanya, katanda pa ilangot pag naanda. Mas dawa ka. Dayta, jay kunada adakis nga apal. Ay nawaw. Naimbaglangan, tanaranaan ka, Juana. Apay, anya ti ibagam. Talugan niyaw. Mabalin mo't siguro nga ipaatras yu baset. Tanay, nalipit ti dalan. Awan pag naan may. Amuyo mo't limited lang ti space dito ayan tayo. Alaman, ipadas mo ti magna. Tamakita no talaga adi ka umanay dita. Ay nawaw, makisarsarita ak anasaya at ken ka. Saan kayo aparitan nga agparada iti sangwanan may? Ngamti kanyak laang, iatras yu kumamat basit atap numawayaan mo ti dalan may? Ay no, managapal ka talaga. Anyat ko nam. Sika, managapal ka talaga. Naa, anya ko mati apalak ngay. Talugan niyaw, ahulugan. Uray hulugan, at least adda. Saan akas kada kayo, ang motor lang ti service na. Ha? Di nakman ko sila pa nakastata talaga ang makitam ti birbiru ka. Talaga nalastog da Juana nanang. Wan nga raw, nangagkaw tinagsaritaan nyo itay, kat madititabas ti dila na. Ibaga na pailaang nga umapapalak ka no? Agpatulong kalaangan kan kapitana, ta umay nakitaan tilugan da. Wanan narigat damat akasarsarita. Uray na saya at tipan na kay sarita kadakwada no agpatangkan da, awan lat amuko nanang. Wan nga raw, ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti gulaw. Day tamo ti may sa pagdandanagak. Sapay naturod da nga agasawa. Kaano nga raw, amapan ka iti ayan ni kapitana. Itamot laang nanang, tapno makita na tilugan ang naiparada iti sangwanan tayo. Nasaysaya at pay, tapno saan da makapagrasawn. Wan nanang, ang mga nuinton madamdama kat siyak tupay kit di ti padaksenda.
Naimbangal daw yo, Kapitana. Si kamat gayam, Linda. Anya ti masapul mo. Agpatulong ak kumakada kayo, Kapitana. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Ti kaaruba mi ngamin, Kapitana. Pinagbalindamutan aparadaan ti sangwanan ti balay mi. Nakisarita kami ano mabalin kat medyo iatras da kuma. Ngam agpatangken damat. Amangan mat no di kay nakisarita na sayaan. Ay saan, Kapitana? Nasaya at ti panakisarita kadakwada itay. At dati in record ko ditoy. Pamanaknak asaan anangato ti boses ko idi nakisarita ak kadakwada. Mala mabit lang nga ron tagkape. Kalpasan na, mapanta iti ayan nyo. Kaya't ko ang makita tilugan ngay bagbagam. Sige, Kapitana. Tapno makita yo on the spot. Dayta tilugan adak takamatag, Kapitana. Isumot lagayam Talagaan nalipit daytoy ayan nyo. Saan mi matkit di da aparitan nga agparada? Ngam kanyak laeng, medyo ipaatras da kuma, Kapitana. Ngam di damot maawatan dayta. Sino ti akin kukoy ti day talukan? Dahuana, Kapitana. Ti balay ablo ti gate na, ti balay da. Usto akadi. Wan, Kapitana. Isungarod dayta. At dagatataw dita. At dadamot itay, Kapitana. Ne, at darimwar alakay. Ni Tata Oscar dayta, Kapitana. Damagan tayo no at dadahuana di tabalayda. Ni Kapitana mo't dayjay. Ay nawaw, isungag pa iso. Kanya tar aramidin ni Kapitana dito. Amangan mo't no nagpulong day jay Alinda. Talaga mo tayo babahaya. Talaga ang managapal. Una yun ay ati kasta nga ugali na. Agin sisingpet lang no kasta ang makisarita. Ngam amok nga dalat talimod nga apal na. Ni tatang mo, ti kasarsarita da. Damagan tanto kinitatang no anya ti imbaga ni Kapitana. Wala na, dayjay lang no ibaga ng addata dito. Aday ka, madama ti panagsarita da. Ada nga paiso ni Linda. Sigurado nga iso tinagpulong kin ni Kapitana. Wana, ayan ta sa awam. Ada iti silet mi tatang, apay ka di. Rumar kayo, tasangwan nyo ni Kapitana. Anya? Hindi pa yung ngamin nga ibagbaka. Ngayat trasyo mas si talugan. Nagpatanggan kayo. Anya nga ita, imay kat nga roon ni Kapitana. Talaga kit di ama nagapal da di Alinda, Nakababain ba, no tilugan nyo ti ilislisyan da. Kas makita yung ito, nalipit dito ayan tayo. Nalipit ti pagdaan. Alawanan, siya kung ti makisarita kini Kapitana. Nimbagngal daw yung Kapitana. Anya ti masapul yo. Kastabot kan ka, Juana. Pangaasiyo ta medyo iatras yu talugan nyo. Tapno at dapag na anti kaarupa yo. Ay nawaw, nawayapay matidalan, Kapitana. Saan da nga agreklamo no saan da ang maapektaran? Una yun aya. Kitain nyo matararamitin nyo Di kayag balin asakit ti ulo ka na kiti karuba yo. Ay na, Kapitana. Apal lang ni Linda dayta. Saan aga po ta nagreklamo da kat umapaldan kan ka. Kita umatadalan da makapaasar mat. Di mo orayan adumakal ti isyo. Aramidam kit din no anya ti maiparbang tapno awan riri. Sige, iatras mi tilugan inton madamdama, Kapitana. Aramidamon ita. Tamangan no pumanawak at awan to ti mapasamak akasta. Sige, Kapitana. Dalusan mi pailaang ti pangiparadaan mi. Adong amin ti masetas. Mabalin mo't adito'y ti pagparadaan nyo. Medyo iatras yun lang. Tapno mawayaan mo ti pagnaanda. Umayak tumanan into nagsapa. Saanan, Kapitana? Nakababain mo't kadakwada. Ipaigid mo dagiti masetas, Gabriel na kay. Ay no, sapay nagado da ita. Ay kat ano sa mga ipaigid Tadi talaangan ti pangiparadaan ta itilugan ta. Anya? Umayto kanumanan ni Kapitana inton agsapa. Jakmet kayat ti masermonan no di ta aramidan ti bilin na. Imbis ang makain na nadatao. Aramidam kit din tapno malpasan. Pag tinulungan ta nga ron, tapno nabibit amalpas. Di ka, ti pangiparadaan nyo itilugan. Wen tatang, tapno awan riri na. Ay, no, hindi ko mapailangan inaramid yung ti kasta.
Di mayat ko ma. Ala, di na kaming sermonan, tatang. Da kayo matlang, tagar-aramid, di ti pa ka-stressan nyo. Iso nga rod asulbaran mi, tatang. Very good, ano kasta? Kasag kakaruba. Rumbang na lang. Ngay respeto tayo titunggal maysa. Iti kasta, awan mo tiriri. Wanan. Sige, basit labanag dayta asa na pagkikinawatan. Iso lumabalin pa yung mahalay tinasayata sa ritaan. Sulbarin na dagusen. Ay, nawaw! No adda di yun nagkinaawatan iti kaarubang, pagsaritaan yo anasayaat. Di mo karkaruan tapno saanan adumakkel ti isyu. Kang runaan iti amin, irespetom ti kaarubam tapno irespeto da kamet. Di ka agbalin asakit ti ulo iti padam a tao, tapno natalinaay ti panagbiagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam, Greg. Masikugan tinubyak, nanang. Ay nawaw, agpampanunot ka kaday. Amom adyak kayat dayay adayan paraken ka. Sinikugam kidain. Nailawan kami laang, nanang. Ay nagreg kaya talaga di kag pampanunot. Kahit anya nga rodan ti plano yu ita. No, kilaan kada kayo. Agnaid kami kuma dito'y balay. Ay sana mabalay. Hindi anya agapaw apag naudom daya a babae dito'y balay. Ha? Jak kaya, Greg. Saan apulaos? Awan mo ting sa bali pa panan mi, nanang. Ay pagsaritaan mi pa'y anasaya at kinitatang mo. Sanak akumportable iti dayjay a babae. Iso adyak kayat nga agnaed dito'y balay. Nanang. No anya timbaga. Isaw ti masuraw. Saanan nga baliw pa'y. Ay, lawaw. Agtugaw ka man. So na bakit? Ito pa pag na, makaulaw ka. Ay, masikura na nga rod iti dayjay agray. Kaya pa yaya. Anya tinaramid ti anak ta. Sinikugan na kiting tinubyan na. Ay, jaka mauno anya tarabidag. Idi payasang kay bagaken kwa na. Adyak kayat ni dayan amanukangan. Ita, sinikugan na kitain. Anya nga rin ti maramidan tayo. Dalpas mo ti amin. Ay basta, jak kayat nga agnaud da dito'y balay. Di bagam tagpatakdir da iti kalapaw da iti daga tayo. Ay, wunan niya. May mayat nga agpaisaw no agpatakdir da dita iti kalapaw da. Ang kasla ka asimot ti anak ta. Kasano nga no saan nga asikaswan ni Dayan. Sapay di na amot agluto iti naimas sa amakan. Unay kan bakit? Parikot na matinday ta Saan nga amin abana ang masapul a pagparikutam? Masapul ka di nga iti dagadag iti dadakkel mo ti pangipatakdiran ta iti kalapaw na. Iso nga rutigat ni nanang. Ay, daytan ti bagbagak. Ni nanang mo manan ti masurot. Na, adda nga rut balay mo o pag naadanta. No saan akayat dagiti dadakkel mo nga agnaid ta iti balay da. Di dito'y balay ni nanang ko ti pag naidan ta. Ngay tamo ti jak kayat na yan. Iti ang niya aga po. Basta, jak kayat. Noan niya ti imbagan ni nanang ko. Iso ti masurot. Ni nanang mo manan. Isula ang kanayon ti masursurot. No adday bagak. Kaslawan anyaman nakin ka. Awan, hindi ato asa ko. Di mo pa ikat kayat day jay. Ipalubos ni nanang agpatakdir ta iti kalapaw iti dagadak yung tatang ko. Ano sa inyo lang tantiyag na iti simple akalapaw yo, Greg, anak ko? Kung tatang, okay lang mo.
Nuapay ngamin asaan akayat ni nanang mong agnad kayo balay. Bayan yun ni nanang tatang. Di dalaan ngamin agkaalahan kandayan iso akasta. Dakkel ti balay. Ay no, okay lang kata kami tatang. Mahanusan mi may. Ni dayan ngay. Kanya timbaga na. Okay lang kan kwa na. Nutyos mo tinatatang. Awan mo tinatalgid at trabaho na tayo dyan. Agpada kami lang. Di kay ngamin nagplano na imbag anak ko. Di mimot ngamin namnamahan agsikog ni dayan tatang. Pinanunot siya kumapay na imbag. Noan niya timabaling nga ibunga timay sa aba nagsakbay nga ramidan niyo. Manya nga nalpas mo tayo. Nailawan kayo. Ay na, karuprupa ni Greg ti anak kayo na yan. Wen nga rod nanang, agpada ti matakan agong na. Naimbag ko na ba? Tanaala na ti kinatangos ti agong ni tatang na. Wen nga rod nanang. Ay wen gayam. Imbaga ka din ni Greg kadagiti dadakkel na anak pasngay kan. Diyak ka mo nanang. Ay nawaw, apay ngay akas ta anak ka. Saan ka di nga imbaga kada kayong akagurguran at tiinan ni Greg nanang? Wen ang may mayat latano ipakaamuyo kadakwada anak pasngay ka. Anyat amu tayaw. Amangan no agbaliw ti kapanunutan da no makita da ti apo ko da. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y dayta nanang. Kanya pala ang tararamidang siya na bakit? Pwede ka pala agsagana dita. Ay nawaw, papanamaya. Iti ospital nagpasgayan tinubya ti anak ta. Ay, masadutak amapan. Ay nawaw, di mo kaya tabakita ti apo ko ta. Sika ano mapan ka? No siya, jak kaya. Tumakdir ka gididitan, tagrubot ta. Apay ay adagulit ka. Awanin na do asao, agsagana ka gidain. At datiin na ni Dayan ijay. Oh, ada magayam ijay. Apay amasapula mapantapay lang ijay. Nakababain mo itno dito agpakita ba kayo? Ang mga nuan niya pa iti panunutan da. Ay kat panunutan da, ano anya ti kayat da panunutan. No panunutan na ngay, nga uwan bibiyang ta iti apo ko ta. Agawid kami, Greg, Dayan. Agananak kayo tatang. Uwain, mala, kami anak ko. Apay akas jay, Greg. Apay, tanya man eh. Ang dardaras api manaw ti inam. Di na pa'y sinaklot ti apo ko na. Apay, a big deal dahi takin ka. Takas laawan mat bibiyang na iti apo ko na. Ay nawa, pagpampanunutan pa'y lamot iti dakas ti inak. Ibagbagak laang noan niya ti madmadlaw ko. Tiltila man ngamin madmadlaw no. Entun ko, kami ti dakas sa kaibapanan. Konsentidor ka matan niya. Na, kaano pa nagbalina ka konsentidor? Sipod pa'y idi, ninanang mula akanayo ng tiusto. Isula na laing, iso aminin. Inak nga ruday, jay. Gaputain ng ison tiusto. Uray dakas ti trato na kanyak anobyang. Isulatan tiusto. Ay awan mo, Greg. Ay, makabanog ti kastaw. Apay mo takas, jay, bakit? Ay nawaw, apay manan. Apay nga agganat kang agawid itay. Na, agsaludsod ka pa ilaan no apay. Wala, tasaan mo't anasayati kasi ginarabid mo. Agdardaras ka pumanaw. Diyan nga rod kaya't amakita ti panagrup-rupa ti babae anang dadaol iti arapap ti anak ta. Babae, anang dadahil iti arapaap ti anak ta. Kawan, day adayan. No saan ko maanag pasikog kin ni Greg? O, di saan ko mga agrigat ni Greg ita? Naikan bakit? Desisyon damot na yadwa. At niya nga rin ti maramitan ta. Ha? Aggagatol nga min day babae? Ay nao, papasulong pa lang ni Tayan. Pudnumal! Aggagatol iso anasikogan! Awan nagdumaan day ti anak tan niya. Si Kakit Dimoy. Ay nawaw, apay akastoy ti balayaw, Greg. Apay ka din, anang. Kasla kulungan ti ayaw. Ha? Bado amin asuli. Kung nagtupay ka, nalalaingak no may papan iti trabaho iti balay ngam day taadayan. Ninanang mo. Apay, saan nga mo ni Dayan ti agdalaws? Di tagil inat lang mo tar aramidin na nana. Nung nakaturog ti anak may, maturog mo. Ay, sado mo gayam day ta babae. Sobra, nana.
No siyak ti sika. Isinam kidain. Kastamad lang ti plano. Agbabawi nga iso ti pinilit. Kunak tumot kan ka. No dimngag ka kumakadagiti pamagbagak. Di mayat kumatibiyag mo ita. Naimimas kumapay ti kan-kanam tanalalaingak nga gluta. Day ito ti bidtot ko na. Ayan gayam ti asawam. Aday ti silid may. Nakaturog pa ilang. Ay nawaw, anyat urasan. Nakaturog pa ilaang. Ha! No siyak ti sika. Ringaw. Naglalaingan nan ngay. Mga nan. Makapaawan ganas kamot, Greg. Na. Api napudot man ti ulo. Sa dino ti ayan tinalaing inam, ah? Nagawid na. Nangag ko tinagsaritaan nyo itay. Ha? Ti amuyo siguro kat nakaturog ka kanya. Saan? Nangag ko amin tinagsaritaan nyo itinalaing nga inam. Abay, nasaktan kay ti imbaga ni nanang adi mo amo ti agdalos. Pudno mat. Kita man ti kalapaw tayo ni. Agkaiwara ti kong kumpurme. No amom ko mati tumulong nga agdalos, di mayat ko ma. Trabaho ti babae day ta. Ay nagreg aya, sipod pa'y idi, kastakan, makapauma ka. Kaya't munsamot nga isublikan itinam. Nagturod kang agsasawa. Tapno ibagakkan ka, kabailak ti agbiag uray awan ka. Lukas ta nga ron. Di agsinatan. Si kalaan nga ti babae di tulubong. O di sina no sina. Oo. Diyak kasapulan ti mamas boy iti biag ko, period. Adda kami nanang. Ay nawaw, apa yan dayan? Gamit yun sa matain sakaw. Awan kaming kinigrig nanang. Ay pangasim di nakrabakan akasta. Nag-break kami nga rudan nanang. At dati anak yaw, sa itaksi na kay kidain. Una yan dayan. Okay lang nanang. Tinapatag kat awanan ti sakit ti ulo. Kayat ko ket di ati agbalin a single ma'am. Ngam ti maadaan iti asawa akaskin ni Greg. Ken katugangan akaskin ni nanang na ama nagpabasol. Siya kanuki din tinangdadali iti biyag ni Greg kuna ni nanang na. Unay laki di mo ti kastanak ko. Itaapanawan sa anin nga uso ti martir nanang. Numamas boy, isubliki di kin ni nanang na. Sa dino ngayon dinapanan ni Greg. Napandag-eskwela. Nag-eskwela. Wan, pinagadal ko iti short course tapno saan amayaw awan ti biyag na. Sigurado da ka din iti desisyon da kandayan. Nag-break da ka nung arudan. Kasano nga rudan ti anak da no kastalaang. Nagsina da nga arudan. Anya ti kayat mo ama pasama kaya agsinublyan da. Panunutin mo ti masakbayan ti apo ko ta Apom lang nga. Grabe ka ba? Eyes on finger. Ay nawaw, sa dino tinagkapuam si Kagreg. Anak, ito ayan di kayam ko. Anya, kunak man no simrek ka. Salutak na. Anya, iti malak kita. Kasano nga rod ang makatrabaho ka no kasta kalaang. Iso nga rod nga in-enroll ka iti short course. Saan ko nga ituloy? Anak. Anyan to nga iti pagbanagan ti biyag mo no kasta laang grade. Dakkel tinagbaliwan ti anak ta, lakay. Apay ka di. Di na kano ituloy ti short course na. Ay nawaw, iti anya agapaw. Kasado na ti agadal. Ha? Basol day ti adayan. Tagpabasol ka manay. Pudno basol ni dayan no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. Isaw tinang dadaol iti biyag ni Greg nga anak ta. Ay nawaw, ipalagip ko lang suna. Lalaki ni Greg nga anak ta. Anya kumaita no lalaki ti anak ta. Kasanumot ana ibagam adinadaal ni dayan ti biyag ti anak ta. Kat ni dayan tupay ti mga sa asikaso itapuko ta. Na apay akas ta ka si ka Joey. Isaki mo launay day di adayan Ibagbagak lang ti pudno. Tanog sasaw ka. Kaslabasol ni dayan amin. Anya tar aramid ang bakat. Kas makita mo, isagsaganak ti gamit tinalaing anak ta. Sa rino ti papananaya.
Isoble kaun kinidayan. Anya, isublim ti anak ta iti ex na. Wala na. Sakit ti ulo mo ngamin ti ipapay na. Ayawanon, nadadaulan ti ulo day di agreg. Anya, Malatulungan nakmankit di amang impaki kadagiti gabit na tapno malpasan. Kunaklakit din no asino tagtuk-tuk-tuk. Si kamot gayam, Greg. Dayan, kahit ko di makisinublan ka. Ay nawaw, makatawanan, Greg. Makatawanan sipod nagsinata. Italaang anapanunot mo ti makisinublan kanya. Basyan ka kadi kanyak. Napay, nauman dagiti dadakkel mo ken ka. Kano kaya ni nanang mo nga agsinata idi? Napasamak tinabayagan nga ikarkararag na. Ita, isobli na ka kanya. Please. Ay saan? Diyak kaya ti makisinublan ken ka. Ha? Nalalaing ni nanang mo, saan ka di? Nagagat nga agdanos, naimas ti luto na, nalaing no trabaho iti uneg ti balay ti pagsasaritaan. Saan kumamot akas ta, bakit? Ninanang mulatan ti asawaem. Isumi lang amin ti masursurot. Iso ti agdisdesisyon, uray kabailan tamit ti agdesisyon iti bukod ta. Apaya nagsubli ka dito'y balay si ka, Greg. Saan ka di nga imbagakan ka amakisinubyan ka laangan iti dayjay adayan? Di na ngarod kaya't nanam. Awahanin ta mo kapapanak. Anya? Awahanin papanak ko na. Di na buting kaya't di makisinublan kanyak. Ay kat ipilit mo kumaa. At damo anak yaw. No di na kaya't di makisinublan iti anak ta. Di mo ipilit, Shona. Kasano nga rudan ti apo ko ta? Ano talaga concern kahit apo ko ta? Idi kumapay a binagbagaam ti anak ta. Nagsasaw ka? Kasla dayjay adayan ti anak mo. Di tayo mababalaw ni Dayan, no di na kahit di makisinublan ni anak ta. Basol yumutlaang, no apay anadismaya di tao. Ay, nawaw! Saan adakas nga isuro tayo dagiti anak tayo? Ngam saan tayo kumanga aglablabas? Nang runa no kabailan damatan ti agdesisyon iti bukod da. Iti kasta kat masursuro dati tumakder iti bukod da asaka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay nawaw. Kaano lang idinang tedak iti kwartaken ka, Gine? Awan nga ruden, nanang. Naibusan Hay, awagam ni tatang mo. Ibagam ken kwa na tamang ipauit iti allowance mo. Amangan no adda trabaho na dayjay. Ay kat i-text mo Ibagam nga umawag king ka no saanan abise. Awan ka diti na urnong ti laundry shop, nanang. Apay di mo makita ti ref aginatang ko. O sige, awagak nga rod ni tatang. Ay wag, ibagam anayunan na ti ipauit na. Wala nang. Hello, tatang. Ayan masapon mo, Jenny. Naibusan ti allowance ko. Numabalin, ipauitan na kumatatang. Ninanang mo ay. Awan ka numat kwarta na. Isuti nang ibagang awagan kayo. At damo ti laundry shop. Mangipauit kayo laangan, tatang. Narigat ti makisarita kininanang numay papan iti kwarta. Anong sa nga ron nga urayan? Agtiksak to keng gano da may pawit ko. Asap tatang. Uy, di ka matanagan. Agdiskarte ak anak ko. Agyaman aklaonay, tatang. Nayunam ka no ti ipauit mo kuna ni nanang. Bye.
Anya tinbaga ni tatang baw. Adda may pawit na. Adda nanang, ano santa kanula ang orayan tagdiskitar kanu. Nasaya at mat nga raw, nukasta. Sa dino ti papanam, Joel. Agpalundli akman, manang konsyang. Ada tilundli siya pi sentro san kadi. Awan ngamin ulas kong aglaba eh. Wen, adda laundry shop iti sentro. Ado ti pagpilyam, ngem no kayat mo di oray siya kun ti mangilaba. Libre lang basta sika. Ay nawaw, nakababi ka na kayo manang. Anya ko matipagbainam ngay, single akmo. Agpalundli aklatan manang. Ang mga noon niya pati panunutin dagiti padak abol deals yun no ilabaan nak. O sige, adagan ka dayta. Basta siya, kayat ko lang ti makatulong. Naimbag kanya ka, tawan ti sabit. Awan agungat no bilang man. Saan manang? Adamit ka di pagbayad ko iti laundry shop. Tadamit trabaho. Naimbag nga aldaw yun, madam. Ha? Ay, anya ti masapul yu, sir. Agpalundli ako madam. Sige, ikargam iti crates dagiti bado. Anya nga minantay nagan mo, manong? Joel tinagan ko. Ah, syakmat ni Rosita. Nice meeting yo, Manong Joel. Ha? Isurat mo tinagan kan contact number mo dito'y lagbok. Nagan kayo kontak ng bilaeng? Wan, Manong. Mabalin ka lang alayak ti impalabak itang aldaw mitlaeng? Ada nga ti uniform ko, kasapulak inton bigat. Ay kwa, adu tinakapila. Ngamno kasapulam adagos ti inpalaundrem. Isupay lang ti ununa. Ay nawaw, agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. I-text kanto no ready to pick up ti inpalabam, what? Mabalin ka di nga ipabagkat ko ti danumken ka, Joel. Ay, pangalaki ti danom, manang konsyang. Di ta istorlaeng. No, okay lang kan ka. No, awan aramidam. Okay laeng. At dalakat ko, ngayon inton madamdaman ton. Sa dino ti papanam aya. Mapan ko alain ti inpalundlik abado. Ay nawaw, nalpasan. Imawag ni Madam Ijelundli sa pitay. Kahit naibaga na ali dito pick up kanumitin. Nagpardas ah. Uwin ngalod. Sumurot ka nga rod kanya kapag katumpay laang ti danom. Adamat gayang papanam inton madamdama. Adda ka matgaya man, Sir Manong. Mano ti bayadak? Saanan? Uray libre latan. Ah? Di bale, takukwak mat ti laundry shop. Ang mga no adago nget. Saan abali, tasyak mat ti boss. Kas nakunak itayan, kukwak ti laundry shop. Wan kaya, single kan samat. Kasla dayo ka ah. Uwin, dandani agbaak mitin. Pudnomit lang tinako na adayo. Agap abang aklayang dito lugar yuta dito imiti anti trabaho. Ah, uray di mo damagan. Ibagaklatan ken ka. May saak mat abalaw and ready to mingle. No kayat mo ah. Ay, koy. Mang tidak lang nga niti 500 kan kabatang. Bayad ti pa nang nilabam iti badok. Okay, ngam inton maminsan tumanan ah. Agsubli kanto ditoy, wan. Di ka madanagan, tabalo akmat. Nag-sweet mat tanday to a Joel. Kunaktumat, kursunada nakmat laang. Nanang, mapan kayo ka di iti laundry shop ita. Nagpartak pa yung ag-reply. Adaman adagos ang ti-reply na. Nanang! 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 Ha! Ay, makapakigtot ka mat, Jenny. Apay aya. Itay pa'y nagsalsalod sudak, di kay mat ngamin sumumbat. Apay, asino ti kateteksyo aya? Ha? Ay kwa, awan day toy. Anyat ibagam aya. Sabado ita nanang. Kunak man numapanta iti laundry shop tayo ita. Anyat orasan, kat adda tayo pa'y lang dito'y balay. Agbati ka dito'y balay. Syakla ang antimapan. Ay nawaw, kailangan mat anagbaliw ti kapanunutan nyo. Di ko nayo idinapalabas alawas kat tulungan kayo. Saan nga ruden? Agbati ka dito'y balay. Ag-review ka kitday tapno lumaing kamat. Okay, da kayo tinangibaga dita ah.
Agyaman ak tayo manugot ka alumwal ta, Lucita. Asino nga itinagbantay iti laundry shop mo? Awan, inrikap ko pailaang, Joel. Ha? Ay, sayang mit no adag palundli. Ay kwa, awan mo't ngamin dadu maapangital ka. Di balay tamang lukatak mo't inton bigat. Aginjoy tapay lang itaa. Anya ngaminon tay kunam nga ibagam kanya? Di ka kumamaklat iti ibagak. Kaya't ko ti agdatong keng kalusita. Ha? Anya ti kunam, Joel? Kaya't ko ti agdatong keng kano o kilayang Ulay may sa kaabalo. Nakasagana ka mga ikalay sa ken ka. Ay, wen adagusan ti songbat ko, Joel. Mukasta, umanugot ka makilalasyon kanyak. Kaibagbagak laeng, wen nga rod. Ay na, agyaman ak launay, Lucita. Kamaudyanan na, at damit lang ang nobyak. Sa dino tinaggapan nyo, nanang. Apay anarabyan kayo. Ay nawaw, sa dino kumapay ti daddo maapapanak, Jane. Narabyanak, taado ti customer ita. Ado, tinagpalaba. Ay nawaw, didak man ulbudan, nanang. Ay nawaw, sa anak nga agul-ulbod. Ibagbagak laang ti pudno. Napanak iti laundry shop tayo itay, kat nakakandado. Awan ka anakitak ijay. Ha? Anya oras ka anapan ijay? Alas 11, talo nga oras anagur-urayak ijay, nanang. Ay kwa. Sa dino tinapanan nyo aya. Ay kwa, kinapudno na, napanak iti ayan ti kumarek. Kasangay na ngamin. Apay nga rod, akas ta tila ngayo. Kasla madandanagan kayo launay. At dan samat ilimlimad yung. Narabyan kamot anagawid idi kalman. Nagbulak-bul kami nga minitinubiak manang. Ay nawaw, kunak man no single ka. Kaano laeng idinagsalud-sudakan ka. Inaklunak ti babay akol sunadak idi kalman laeng. Anya? Datatipod numanang. Taga-anumat nga iday ta babae. Kalugalan nyo metlayang No kasta, at dagaya man no, biyam. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngayon at damit na ilawanin. Ay nawaw, nalaing day ta, inununaan na kidin. Adyat ko naman ang. Ay, ay awan di kayat ko asawan. Dito iti boarding house mo, Joel? Wen, dito iti pagababangak, Lucita. Ay nawaw, iti papaabangan mo't gayam ni Kunching ti pagnanaudan na. Napaulimak kamit. Okay ka laeng? Ha? Ay, kwa. Ada ka di palikot. Nalagsak ka itay. Ngayon kasalamadaнаkan kamit launayin ita. Ay, kwa. Ada ka di ti landlady yaw. Sigurado, no ada ni manang Kunching dito sa lid na. Nakita ka limuwal itekit. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no makita nak. Apay ti landlady mi? Kwa. Awan mo't kit day. Nasa ludsud ko laang, Joel. Sige. Sumulak tangalo din tak kapita pa. Ada kamat gaya man ang Kunching. Makapakigtot kami. Kasi no dyan nakita nga nyawid mo. No kasta, nakita na kami? Juan, iso ka di dahi jay tinobyam ng ibagbagang. Wen? Itapay lang, Joel. Aganad kan, di mo ibirbirok ti pakaisagmakam. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Kano at asawa dahi jay Rosita? Anya? Teko na kanya kit balo ka no? Ay nawaw, inulbudan na kalaang. Balo mo't alaw-lawatan na. OFW nilakay na. Anya? Day tatipod no. Si bibiyag pa'y lang nilakay na. Ngam ibaga na kitinabalo. Ay naglokon na dya babae. Lukasta, inulbudan na gayam. Matuloy ka diti panagawid yun, tatang. Wen, manual daw langan kat malpasan ti trabaho. Ituloy ta ti plano tawan. Surprisahan ta ni nanang mo. Saan samot din ang matuloy day ta surprise, tatang? Ay no. Apa ya? Ang mga nuda kayo ti masurpresa iti ibagak, tatang. Makapataan nagkamutan ako. Anya doy jaya? Agin babalo ni nanang. Ay nawa, kasano nga agin babalo? Di ka maawatan mo. Kinasarita nak ni Auntie Kunching, kat na ibaga nang adda relasyon da nanang kanti lalaki a border na. Imbaga kanu ni nanang ijay lalaki a balo.
Anya? Si bibiyag kayo pailaang nga feeling balumatan ni nanang tatang. Kumusta ti biyayam tatang? Kunaklakit din urabi iti panagawid yu. Naginanak pa nga ni Manila, sakba nagawid akanak. Ninanang mo ay. Adda iti laundry shop tatang. Saga ano mo't ti kabit na? Dayo ka no tatang. Ngam saan nga amo ti lalaki as si aasawa ni nanang. Taimbaga na kanu nga rod abalo. Agraraman mo't day tangay nam. Agagatel nga rod tatang. Mangibabain launay. Nagsagana day tangay nam. Diyak to pulos mapakawan oray pupuutan na. Feeling balo mo't. Amo na si bibiyagak pa lang. Ngam kasta ti bagbagana. Ha! Apay nga itaka lang ang nagpakita, Jewel. Dua alawas, adi ka nagpakpakita kanyak. Di mo pa'y replyan dagiti text ko. Agraman awag, di mo sungbatan. Himayak ta kahit ko ti makiwin naswas kim ka. Anya, nay, apay ngay. Di ko nam kanya kat balo ka. Katuan mat. Kat no ada ka no asawa nga OFW. Ha? Isuka di dahi ito itinang isukatan kanya, Rosita. Sebiyaw? Kambalit ti pampanunutin niyo mano. Anyat kaya't mo sawen. Jak amo nga ada ka ti OFW ka asawa ni Rosita. Dayo aklayang dito lokal yo. Namatak itimbaga na nga isukat balo. Kaputan nagtalay ka kenkwana. Nukas tangarod. Biktima kamot laeng iti kalukwan tinalaing asawa. Well, sir, iso di na kumailaman. Ti asawa yu tayo ti palikot. San asyak. Iso tinagulbod, sir. Rosita, alam dagiti gamit mo tag sinatalangan. Ha? Ay ikwa. Pangaasim lakay. Awan ti amok apapanak. Digan ka sa pulan tapna mom. Pangaasim ka di alakay. Pumanaw kan. Tas siyak tinagrigat. Tapno laeng may patakder da ito abalay. Ay kwa. Awan amok apapanak lakay. Dinak awagan itilakay. Talinipat kun nga gasawa ta. Ay, ikanak kumapay iti may sa agundawa ay sebyo. Sanan? Jak kasapulang ti asawa nga agin babalo. Si bibiyagak pa lang. Mapanmukid din ibaga abalo ka. Imbes asika ti sorpresahak, tanalpasin ti kontratak. Siyak tinasurpresa iti narabid mo. Ana, pumanaw ka niti sang wanak. Saan? Sa anak a pumanaw, sebyo? No di mo kayat ti pumanaw. Dalusam ti bodega ta isutag balin asilid mo. Manipo dita, awanan karbangam iti silid ta. Ay, awanan. Talaga asaan akayat ni tatang mong agsinublian kami, Gine? Ay nawaw, syempre, nasaktan iti inaramid yun, nanang. Da kayong tumat ngamin. Feeling balo kayo. Ay, kwa. Saan ko nga gagara day jay, anak ko? Ay, di nakman dramaan, nanang. Pang-asim, tulungan nak, tapno agsinublian kami ka ni tatang mo. Para iti anyapay lang, nanang. Tapnulok ko nyo manan ni tatang. Saan nga ruden? Saanan ang maulit tinapasamak? Promise! No siya, may mayaten nga agsina kayo. Ay nawaw, di mo kaya't ang makompleto ti pamilya tayo ayang. Useless matlaang ti kumpleto a pamilya. No ti may sakit saan ang makontento. No anya ti pangedeng ni tatang, iso ti irespeto yun, nanang. Kat, kasanun nga'y no mga sawa ni tatang mo iti sa balay. Da kayo adwa, sikat ti ayan ti parikot, nanang. Kas na ko nakitayan, no saan akayat ni tatang ti makisinublan kada kayo, irespeto yu day ta a desisyon na. Tanalawag mat, ada kayo tinagbidot. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan ti nakam ti asawam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.